To our special guests, welcome to Kigali. I hope you're enjoying your stay with us. Nibyo koko igihugu cy'u Rwanda kirongeye gitsinze igitego cy'umutwe. Perezida Paul Kagame yongeye atsinze igitego cy'umutwe. Ibi ngibi rero ntabwo biba byifuzwa n'abanzi. Ubwo ndavuga Uburundi, igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkanavuga Ububiligi, dore ko aribo badahwema kugenda bakwirakwiza ibihuha ko u Rwanda atari igihugu cyo kwizerirwa ku buryo cyabiramo inama. Biraza kugenda bite? Baraza kubifata gute nyuma y'ibikomeje kuba mu kano kanya ubu tuvugana kuri uyu wa kane? Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa kane itariki 3 Mata umwaka wa 2025 muri Kigali Convention Center kifatanyije na Perezida Faure Asuzima wa Togo ndetse na Muhammad Ali Yusuf, Perezida wa Komisiyo ya Afurika rero yunze ubumwe n'abandi bitabiriye inama baturutse hirya no hino ku mugabane mu gutangiza rero inama ya Global Summit on Africa. Abandi banyacyubahiro bitabiriye inama barimo Musalia Mudavadi, umunyamabanga wa Minisiteri w'Intebe wa Kenya, Dohin Budugadi, Martin, umunyamabanga rero mukuru wa ICU, akaba n'umwe mu bayobozi rero ba GS Africa 2025. Abakuru b'ibihugu byombi rero u Rwanda na Togo nibo bafashe amajambo atangiza iyi nama. Yakuriwe rero n'ikiganiro nyunguranabitekerezo ku kuyobora muri kino mu gihe cya ale. Mu ijambo rye rero Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ubushobozi bwo guhanga udushya ku mugabane wa Afurika buhari, asaba abanyafurika gufatanya mu ikoreshwa ry'ubwenge buhimbano ndetse no kuzamura imibereho yabo. Ati ubushobozi bwo guhanga udushya ndetse no guhanga ku mugabane wacu ni bwinshi. Iyo rero ni advantage. Ubwenge rero bw'ubuhimbano bushobora rero gukuba kuri ubu rero ingamba zacu zigomba kuba izo gusubira ku gishushanyo mbonera ndetse no kubaka umusingi ukomeye wihuza nzira. Reka rero ngo dukomeze dukorere hamwe ndetse no gukoresha ari kugira ngo tugabanye ubusumbane kandi twemerere abaturage bacu benshi kungukirwa na ari nziza ishobora rero kudufasha twese. Ikiganiro nyunguranabitekerezo cyagizwemo uruhare na Honorable Musalia Mudavadi, Muhammad Ali Yusuf, Steve Masiyiwa washinze Connect Group ndetse na Madame Dohin Budugada Martin. Nuko byifashe kabisa, igitego cy'umutwe kirongeye kiratsinze. Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntahwema n'umunsi n'umwe kugenda akwirakwiza ibihuha ko igihugu cy'u Rwanda atari igihugu cyo kwizera ku buryo haberamo inama nk'izi ngizi zikomeye. Ariko nyamara ahari bashobora gusubiza amaso inyuma kuko bagasanga witwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi burya biba ari ibinyoma. Dore ko uko akomeza kugenda akwirakwiza ibihuha, ariko inama cyangwa se igihugu isi ikomeza kwizerera mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko inama nk'izi ngizi zitagisiba iwacu i Rwanda. Ntucikwe n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Turi kuwa kare, komeza ugubwe neza. Stay in touch, ntibagire gukora subscribe, kurekinga ndetse no gusharinga. Artificial intelligence is driving some of the most groundbreaking innovations of our time and accelerating the pace of digital transformation. Across industries, the benefits of artificial intelligence are very evident. More productivity, better informed decision-making,